Jadi si tukar dan kawan, jadi si tukar. Jadi si tukar ni cancan dan kawan. Lambui kawan. Oh ya kawan, babuai. Dia stoker ini kawan, stoker tu minyor dan gini lah. Tak ada dekat tukar le dah. Seru raul ini cancan guys. Kita akan meninggalkan Pulau Jawa dan kita akan berlayar lagi di Merak menuju Bakauheni. Keluar kita le kawan. Keluar le. Tungkek mbok rabah. Itu tungkek pengaduan biaya tu. Tungkek pengaduan biaya. Wah keluar le guys. Keluar le guys. Merak. Keluar gerbang tol Merak le guys. Kata buka kawan. Dah buka kita gas le kawan. Detik-detik kita akan menuju ke kapal. Bayu nih cancan kok guys. Antar Sumatera di Lasau Alek kawan. Cita-cita supir dulu dah. Aja cita kawan dulu. Pasti ya cita-cita kawan dokter lu kan. Cita-cita jadi penari latar kawan. Penari latar. Kan lain sampai itu cita kawan mah. Ya, kita semua penari mah. Rancak penari lintas daripada penari latar. Kalau penari latar lakang ke belakang ya. Udah. Kau siapa kawan? Siapa? Kawan lawe nah. Kawan dosa lawe. Alah. Semangat Alul. Oke, semangat.